Isaac Chilwane i velekiwe hi 25 October 1968 eBuffelshoek eBushbuckridge, Mpumalanga. A ri mativula eka vana va nkaye va Daniel na Nelsie Chilwane. Hi 1974 Isaac u sungule tidyondzo ta yena eJameyani Primary School. Kusuka kwalaho u hetisele tidyondzo ta yena ta le henhla eHlalishe High School. Rirhandzu na ku tsakela ka yena ka vunanga swi sungule a ha ri ntsongo, laha a nga sungula ku yimbelela ekerekeni ya Nazarene Revival Church na ntlawa wa The Comforts. Handle ka ku yimbelela a tlanga bolo ya milenge, laha a tiveka hi vito ra Ace. Hi lembe ra 1989 u kandzise album ya yena yo sungula ya vunanga bya gospel leyi a yi tiwe Riamu Lebuga, laha a nga tirha na ntlawa wa The Silk Voices. Hi nkarhi walowo u tlhele a yisa tidyondzo ta yena emahlweni, laha a nga hetelela a va social auxiliary worker. Hi 1995 u sungule ku tirha eChandel Music tanihi muamukeri wa vaendzi. Hi 1997 u tlakusiwe entirhweni tanihi marketing manager. Hi 1998 Isaac xikan'we na mufi Dan Chanda va sungule Dalo Music, laha va nga humelerisa tinqambi to tala to fana na Machicos, Splash, Patricia Majalisa, Dalom Kids. Tlhela a pfuneta ku sayina tinqambi leti humaka ehandle ka Afrika-Dzonga ku fana na Denny Ogongo wo huma eFura, Amigo Dipovo kusuka eMozambique na ntlawa wa gospel wa Worship House. Hi 2000 Isaac u rhurhele eBotswana leswaku a ya tirhisana na nkulukumba Mohammed loyi a huma eBangladesh. Va tirhe swin'we eka ku tlakusa vayimbeleri va Afrika-Dzonga na matiko man'wana. Hi 2003 Isaac u vuye eAfrika-Dzonga, laha a nga fika a tirha eUkhamba Communications, khampani leyi a yi ri na minongonoko yimbirhi ya SABC ku nga Imizwilili na Roots. Hi 2004 u tirhe na Dr. Chris Mkhonto, General Muzka, laha ku nga tlhela ku tumbuluka Muzka Expresso, Ntombi Marumbini, Vuyelwa, Makhanana, Sergeant Dikidana, Colonel Mhlongo na Pensele. vuyimbeleri bya General Muzka byi sungule ku kula ehansi ka vurhangeri bya Isaac Chilwane, laha a nyanyula na le handle ka mindzelekano ya Afrika-Dzonga. U fike ematikweni ya le Mozambique, Zimbabwe na Botswana. U tirhe na General Muzka ku kondza a hundza emisaveni. Hi ti 13 ta June 2025 u siye nsati, vana vambirhi, mana wa yena na vamakwavo wa yena va ntsevu. Moya wa vona a wu hetlele hi kurhula. Isaac Chilwane u ta tsundzukiwa tanihi muyimbeleri wa titalenta to tala, muhumelerisi loyi a nyiketeke vutomi bya yena eka ku tlakusa van'wani hi vutshila na ripfumelo. Riendzo ra yena kusuka eBushbuckridge ku ya eka switeji na tistudio ku ya eAfrika hinkwaro ri yima tanihi vumbhoni bya ku tiyimisela ka yena, ku titsongahata na moya wo tumbuluxa. U siye nkucetelo lowu nga heriki eka bindzu ra vuyimbeleri bya Afrika-Dzonga na lava a va ri na nkateko wo tirha na yena. Chilwane, mintirho ya wena yi vulavurile. Sagwadi leri ro hlawuleka ri kongomisiwa eka Isaac Chilwane, na loko a hundzile emisaveni hikokwalaho ka migingiriko ya yena eka ku hluvukisa vuyimbeleri na ririmi ra Xitsonga.